Kinong yalam snong ki badan hapo ka kenhun ka senjuk kirang ba snong border area block 2 hadin ka jingyalang balakhot daga regional committee jong ka ribhoi district balalam khmat du sembut menteri rang ba agjalau ba preston tensong komu chairman haba kran bat unonglum khubor presiden ka senjuk kirang ba snong border area block 2 uba blik sotun uloong kajingya kran habai dei ba kajing penbait put hakawat ka baar kalong ka basngo yaham bat pediang ru ya ka rukom jong ka sarkar ban penbait yu put usam hapdeng ka jilla Meghalaya bat Assam. Habai dei pat ba kajing penpena jong menteri rangba u Konrad Konggal Sangma bala penmang na benta ba onbu no de kilat jingyada bor pulin lani ki police outpost haman la ki dispute area na kaliang kasenjuk kalapu kajing kerpat yu sembut menteri rangba ka jilla uba preston tensong baka sarkar kan penkloi no banbu iki police outpost hakijaka ka baka senjuk kala ai jingmun banbu kata hakasnong ummat baraka snong umtli Henry na kaliang sembut menteri rangba ula kentain banbu iki police outpost hakite kijaka bala kadau da kasenjung ka baula ong ba omla banbu iki police outpost haki dispute area Henry ka sarkar kadau ni ka jingthmu banbu iki police outpost kawei hakasnong terso bat kawei hathat rang ki badai kijaka ki badang hapura hapo ka Meghalaya yakane layathu do presiden ka senjuk uba Blake Sotun Utay unong ilam ka senjuk ulo ongru badalele kinamla ban pediang bat persya ajur ya jingthmu ka sarkar banbu ya ki police outpost hakite gi artli kisnong da ka baong balada ka sarkar Meghalaya kamnot banbu iki police outpost hakasnong ummat barha umtli kinnam pediang satyai kite ki police outpost bathmu ka sarkar banbu haterso barha that rang bar ka senjuk kanbu hi dalade ya ka outpost lajong ban yada hi dalade yala ka ri ba ka jai ban riu naga benta ka khendau ka siam to halor sungkanika si kenduk chungi ni don hang tu baro kitu ki khot chung regional committee nagalin ka sarkar ba ni suman ba nakalin suga regional committee kila khot lang ingi ki rong ba snong baro ada dur chungka senjuk ka pengidon hapo blok 2 ngidon ar sau terli kini kisnam ngidon biawan hinim tang ngidon arpusan ngut biawan lang arpusan ngut baro kicing ya keren kicungi hakabedai ka nak benta kini ka phase 2 mat pembait no iput usam ni semui ham bat ni pediang ka bat ni kerpat hu bak sarkar kan sim kia ya kini ka kamba kan sim bani penbait no khnang ba kan omdon su kan no bacing song sia bakan don kacing song sngai na ka benta jong pai ba pengin sung thu no hang nong im hang nong idon kum hala ka chong kari bat ya kicing keren na ka benta ban penbait no iput sam ngile honlang na ka benta kanika ka shihachar khandai pra square kilometer banya penbait no itu bentai bahap po ka blok 2 dong ile hun kadon ka cingkeli na galiang sungi na marangi i bakat kum ka rai ka bala sim da ka kabinet ka bala kren da sim ilistar bala penmang na ka benta ki disputed area baro ban aya kanika SOP ban aya kini ki SOP i hang tu hadu ingin keli se ngi labu ikan ki cingkeli ba hang ni po blok tu ni kwa ba ngibu ya ke cingkerpat ya ke sarkar hamtam ya deputy chief minister pada u Sherman jo ke regional committee ban bu no kham kloi na ko benta jo ke na ko benta jo ke SOP jahabangi bu ikan ki cingkeli ula keren syai bet ikan ki kentin bangin lah ban bu kat kum ke cingkwa chungi ndakalin chu ka senchu ka bangila aya ka ngila aya ka kateng chu ka chaka ka di ha umat ka wei bat ha umteli dan nakaliang chung u deputy minister ong syai kan ki kentin bangim la ban bu ya kini ki SOP hapo kan ka disputed area ka cing temu chuki ban bu syani sya sai Meghalaya
tolong hapo terso kawai ban hapo terang kawai karena kalian sungai ka sencuk rumah senong napo bertuhi ngi penpawi kecing persyak hakini apa ngilayo kecing tip balasai ka sungai unwan u DCP unwan u DCP ban pej ban ya sung fu cemut pat kirang ba senong takum tin wala keren tu chief minister konrat sambang banak benta ka blok tu hingin ha ya kibru cungi ban lagi kenduk ni kirang ba senong hadin benglayo kubor ngi berpau susukman ban dalai keren mene buat udi putih chief minister ka pendiau yang ini te kamut ba nak kalian sencuk hingi sengo ban ong ba ngi persyak ya kanika sing ong song di putih chief minister ba on bu ya ka opus hapo kanika site mikhalia ka balong la kalong hatrang ni hapo terso dan kalian sungi tinggi ong syai ha kanika por komenta ba lada ka sarkar mikhalia kam nut ban bu ha umat la ne hom teli la ne hamadan uang la banong bangin ong syai be kanika por komenta ngin om pediang ya kata opus ka ban penmang dah kebentak buat lari ini kecuri. Kalau ada kesurkar kamnut benbuk, kimat kalau ada kepor mana kalian sungai kasih cukup ingin pentrek lebih cungkar. Opus. Ini don kisah lagi curi. Banyak dalam nak kebentak kari buat kecek penriu nak kebentak kenduk siap. Kalau ada kesurkar kamnut kimat ingin hak banyak kunhin nak kebentak itu kuni kecekah. Kim